Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aikoigi makha Thabirakpa Jesus Christ ki matangda aikoigi Christian ichinaw singna Maitai Christian maruoina makoyan dharma si sandok matamda aikoi Islam gi Quran gi terminology khara sizinaduna amadi Muslim kayada aikoigi bicham kayada chamamna hanbiaba pot khara makoyan puthorakpa madu loyana makoigi Christian missionary gi tactics haitare makoina Quran out of context ai ko torakpa adu makaiga mai lenana aina post khara thengchai aduga manamaduna aihakna madugi reply oinaba amasung knowledge oinaba aigi channel asida kya thakebani madugi chatharak poina ngasi aina puduna lakliba topic Jesus Christ Mahak Isor nati haibaduni tasina Jesus Christ Isor nati haibagi topic aikoina amangna kya barum naina zakre adubu makoigi wakhan khan thabu oina Isor haibasi kanano haibasini Isor haibasi koigi ahu basuleitaba aroi basuleitaba masak udaba tabang puno pu sembiriba ahing ba masung asiba sembiriba jagat sangsar si sembiriba mahap khaktani khon lat padabatik chari basi Jesus Christ ti magi ahu bulai magi aroi basulai ki magi pari puri lai mag alpha and omega nate alpha and omega masamang oibiade maramdi kana kan magi khandan magi ancestor magi bloodline lai kanagi suno lakpano kanagi masano habagi lai mai proof lai jabe meri gi masani habe proof lai aduga mag alagi angak pukudam mo oina maliam sila thambi bani alagi tawngam badu nanaba ado alagi tawngam badu alan utlaga alab latna mangon oina kangbu kharan lat khreba alan tawribay maramna tebang nge badu achumda proknaba alagi tawngam masakti utnaba neba akoigi sigumba sidi makoin tawriba sidi akoigi pantheism politicism singi wakhalon neba isorbu khurumdadana isorna piriba poto en khurumbado sanna sangom bija sangom bithai aduna akoi sangom yodre sigani aduna sanje hogi iman in hindu makhain lat leba adumain tawna sangi sangom ju kana ohelimo sandu kana sari mo kaw kraba Jesus to kana sai Allahna sari mi kana adu mapayal dun sari mi adugumna sangi sangom du suni sandu suneba ado segi gumba wakhalon khoi apikpa athen wakhan sin maram waraga langphaina khraba khoi kheche sini naw myam gi ofam sing adu clarify tonuna ba bible lagi aina lakhocharake Isora man hai taragadi magi abuba akhoi arabic nabi hai english na prophet sing anam hai prophet sai pasi nabi gi tasina mak ke artha se achumba dinate adu biblical term ni akhoi english ta sinari haiduna religious term da khoidum season jabai wani prophet habti future gi wa khang bai bani adu nabi amana khogi future gi wa khang bai habsi summi plus nabi gi poti future gi khang hai panate mati ishor gi like pau pi blak bani good and bad harau pom song section wa loina achum bam so ram tak pi ba adi mathakta tungi wa sa phongdok pi ba mana mathil su haidok pi ba aduni prophet haibase adu margi marakta prophet amagi sorgi marakta angel loina gani maduna koina Gabriel hai aduga arbituna Jibril so hai sini adu haji bible di ahmad miam du thamjage tasina Jesus Christ isor oibra haibadu mamangda ina topic ka ama pukhat kanay na kare ngasi amuk lai si amu yengsi bible da isor ki masakta isor si masak udabani mathanta blakadabani maki image sembiade makaram dan sapokti mak ngibusna tebse bible hajan yaw kare adu kharla khalakke Isaiah chapter 46 verse number 9 da I am God Isaiah 45 verse 23 da I am God I is horny
Isaiah chapter number 41 verse number 10 I am God ai shorni na mai je Quran sumain tauna Quran da sa palle ado I am God hai si God asin magi prophet sing da harak pane Moses ta David ta Solomon da Abraham da Lot da Noah da magi mission da magi prophet sing dugi mission du da wapau pek matam da masi wapau si sorna pek pani makatab lak da mak ni lai ni mak tu ni lakti ma ni lai ge habdu hayak even ne ba Bible is da inspired of matam da adu hoji Quran da solan hairi sapmana na Surah 20 number 20 suba Surah Taha ayat 3 da karina I am Allah Arabic tagana English tagana I am God ay Allah ni ay sorni Diam ko surah kunipan suba chapter 28 verse number 38 ada Quran English tagana ada so I am Allah habsidum lana Allah san sizin zayba Quran ke chapter number 27 verse number 9 I am Allah habsidum lana sizin zayba adu ngakli ba dewa hang bu hang di Jesus Christ na magi punsi adu mai punsi adu da mamana polak padagina mahaki punsi loy phobuda dunia hil in matam da ma ishorni I am God habasi hairam brasini hairam de masa ikoin mamang da na khay hay na ngasi Christian missionary am putok te mo ni putok si ambiguous oi ba maring marang ba ako gi wahi wata da ni putok si ambiguous oi ba wa ta ni unambiguous te am tanatti explicit oi wahi am tanatti explicit oi wahi de Jesus Christ na am ta ishorni hay de masase ma ishorni mana explicit wahi de oh Father in heaven hallowed be thy name kai na mo na prayer tawd do ado Jesus Christ na tambi prayer ne the Lord's prayer hay to mo na ado so tum tax ta bani Allah ka tab la ka dam hai base Jesus la ka dam na ta base ado masi categorical declaration se magi entire Bible Jesus Christ na masi piram deba aso ki hariba I am Allah I am God na bigi bam sin aduna Jesus Christ bu ishori na kauri ba sing ado kadai no puthoro ba ngasi bu putho pangam dri wo western world Christian world ngasi bu su putho pangam dri moina putho imen tor je akoi kai tare akoi implication oi ba man ba adugum du ne ba unclear oi potte gi ne ba ambiguous oi potte gi ne ba mu doi je adabo larik ama pa ba gi niyom di unclear oi statement se clear statement na interpret taw do ne ba makoi di clear oi statement du lang tho tham kraga unclear oi statement do ambiguous oi statement do pukhat laga ne moina bayan tor je adugo moina boson tor je ado hoji nakoi Bible putho aduga akoi reason taw narase kari ko nakoi haid na chumbo taraga Isaiah chapter number 1 verse number 18 the gini share let us reason together has to go if you are truthful has aduga basic challenging question ahum aduga tang pukhat sake aduga Christanity sidagi ko na goodbye to gay masi invite Paul na putok dharma ni mo wahangda Muslim sing na hangdo dan lai Jesus masagi wahay dagi machin bandagi ay shorni ay nakoy bu ay na lambing balak pan ni ay nakoy gi lai ni nakoy lakatab ay katani hay bu wahay jim taputoro ano jib wahang na Jesus ki wahay masama tig lo kaya na Father haydi ishor mapa Son haydi masan pa Jesus amasung Holy Spirit makoy na koy aseng thawai na hainari buto makoy si ahum tan hebse si masama ki wahay digi hayal lo tumo ni Trinity na siyam do si om si am tan harga ado sigi wahay am tang puto lo ahum si wahang na ba Jesus ki wahay masamak ti ut ulo mana kadi heramba madudi nakhoi jangat janghalani
ꯅꯣꯏ ꯁꯔꯒꯗ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯖꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯄꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯚꯦꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯤꯇꯤ ꯏꯁ ꯕꯦꯁꯂꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯙꯔꯃꯅꯤ ꯑꯟꯕꯤꯁꯋꯥꯁ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟ ꯄꯣꯜꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯙꯔꯃꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯆꯤꯟꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯥꯏꯗ chapter number 3 verse number 49 to 51 Jesus Christ karina haiba I have come to you with a sign from your Lord so fear Allah and obey me indeed Allah is my Lord and your Lord so worship him that is the straight path Hazrat Isa alayhi salam na hai Quran da ko Surah 3 suba ayat 48 dayang kay mathoida ay samlang na athalak na hanjrake ay nakoy laklabani al nakoy mapu yopi thapi mapu dagi kudam amaga loina aduna nakoy kiyu Allah bu aduga aina haibilu thangai maksena Allah se nakoy ase aigi yopi thapi mapuni aduga nakoy gisu yopi thapi mapuni maram aduna mahak khaktabu khuramu maduni achum lambi haibdu siga sap mana wafumsu Bible lay ay ko na pukasarake Jesus na kadong ay sumak isor ga mag amta ni hayram bal idai laytana mag isor mang sama ni haybase hayram de ma lat kadam haybase hayram de ma divinity man claim torom de kadong ay su claim to kibrete thangai magsena mana claim to bilada na madu claim to kumatam na ma refuse torom me adu warning piramme misingda karina madudi madu yana pattaba pot amaneba khanbo wakhandasu madudi ai se habit Jesus se asi miyoy is a miyoy bane miyoy bi ishor na habse god man hay dare moygi english taragana miyoy so bi ishor so ishor na bule tunjang mathi phai gadro ishor da chakcharaga chaksa taibang jaksar sauna aduma depend tawdro isorna bu mamai makum thakadro isorna bu mamai matemak mathi bhen gadro madu angaw min ngai dawni isor adu isor na de kun isor si kun nokthi bane blaspheme tawne ko si isor si amna hantana ngang buane adugumba ofam singa se koina attribute to kan ba se Jesus Christ masi matik chada bane ईश्वर को करे नबी कोवे ईश्वर जीसस पे ईश्वर ने ना कामबु करना कन संदोक ये बा क्रिश्चियनिटी है धर्म से ना अदो जीसस ना हाइदर को ना फुद जीसस ईश्वर है नबी कन वाना मकोय ना कन हाइरी होत नरी बा अदो जीसस मसानम हाइबा कामबु सिंग अदो मान रिप्लाई तौरी करीना नकोय ना नकोसी अफता बा खन खन कामबु सिंग ने ना माना प्रमाण पिदुना हाइरी बा adungbo wakhala do kadonga su khanmam thu thokte ga na phatta ba du neba phatta po neba mara du diga na kan Jesus se kara sunate mas manai neba mas prophet neba ma adugu manai am prophet am na kadonga de su ma isor ne se man haipam hairu da neba haipam su thokte ba ai su ai ki de aduna nakhoi na sana bible pak ka khat la kang thuk lai haraga amutang नोमगी खजिक खजिक ओरसु चैप्टर अमतुंग ओरसु पेरगा अमतुंग ओरसु पाबिरगा वखन खन थबियु अतंग साइ किबदो इन बाइबल यावरि हाबदो कुरान मानबा मा इसोरना टाइप तो जु पुखचरके मैथ्यू की chapter number 9 verse number 3 to 8 sida sona palli ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ law of Moses ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯔꯥ ꯄꯊꯥꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯔꯥꯒꯤ
scholar rabbis Pharisees hai tare makhoi masana haijayeba nandi Jesus Christ se ishorne haina mana Jesus masana khanjare ma ishorne khanjare ma se taibang mapu se mapun haina khanjare na makhoi na khalleba haiba the Juna just pu ishorne just ni ishorne haijare haina khanjai haiba mana blaspheme tawreba ishorne masana haijare na hairaga madida Jesus Christ na pakhumbi ba karina kari na khoi atlan amot padu mo khan na hoina khalle badu na sida dum khang Jesus Christ ishorne te se Jewish rabbis and Pharisees and Jews in target again Jesus Christ ngai me ba tanjam cha de ma kochi hatlaka ma yur again mai machin de choidok ngai ona the machin choidok choidok ta ba ara ma koina hide the man hide the pot hai har to ba badnam tor ma si koi dandi pi na bhot na bhai tare no thi na ba chai na bhot na bhai tare pha na bhot na bhai tare adam moi rabbis sin hai ba ma si just see me see just see har ba nupa just har nupa si mana blaspheme tawre ani ma ishorne hai jane ma ishor ga ma ga amtani hai ishorne hai jare na man hai na khalle ma ishorne na khanjare na khalle ba moina khalle na moina prachar toy moina allocation toy ba adi pa khum de Christ na kain hai kanda na khoi na khali do amut pne no na kai no do an amut pa khali do na khumme ba si dum khang kari kum jiu na nang just nang ishorne na hai ba si blaspheme toy na ma khan ba no blaspheme na te do ma asing ba ishorne hoi ishorne na dare khum thot si pa khum da Rama kum deva adu kumai motamana kali hai kana why are you thinking such evil things na mana wahang tawe adune amakasu yengsi hari base Matthew chapter 15 verse number 9 among Mark chapter 7 verse number 7 sum hai ba they worship me in vain their teachings are but rules taught by men they worship me makoi na aibu khurum mi haiba Jesus masan hajer mi ko Jesus aibu makoi na khurum mi amang bada mangla bada ma amang bada makoi gi tambi bising adu so masar semjaba makoi miyob na semjaba rule sing niyam sing na haje man hai they worship me in vain makoi na aibu khulali do ara arem banin haya no makasing si Matthew chapter number 7 verse number 21 Jesus na haiba not everyone that says to me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of God, will of my God, who is in heaven. Sidi amna clear cut oy ba chap chana sida man phongdok chare ba kana amtana haibadi noi kana am aibu na khoina aingon da harido na khoina aingon da kaujari badu Lord, Lord, Prabhu, Prabhu haina makhoi singa du kana makhoi singa du sarga da changloyena adubu ishur adugi apam da punsilele basing do adu khakta changani ishor sarga da lebe ishor dagi apam da punsilele adu khakta sarga changani na Jesus Christ na hairi ba Gospel of Matthew chapter 7 verse number 21 sile re ko sigam na kilo rame sida man habam si yuzak si magi clear my critical oiba matam ni mana sida high be ara ni kai guman isoi ta kadi na koina aibo lord and parbu ni ka ordi na koina aibo parbu na lat pata ara badi na koi sarga da leira gani habse mana sida high gadam do si high mohutta mana kai high na koina ingon sar parbu ka ordi na koina jana changoi na sarga da leiroi to gumsung sarga lei pa ishora dugi apa madi ma punchi leladi madu koi singa do sarga changani na haire ba adi amaki yengse Matthew chapter 7 verse 22 to 23 da many will say to me on that day Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ma'am nang wanda haigan ni aduda haid kororu min aduda Lord, Lord, Prabhu ai khoina nangi namingda tungi wa phondo kidabrane na Satan sing nangi naming lauraga tadhok kidabrane nangi naming busin duna ai khoina anga phudam kya am nangi tamukta nangi anga phudam kya am pangthok kidabrane adudi ai maina khoi da haigan habidi just ma khoi da haigan ne badu kangbu mang Lord an koriba ma gi maming laudun demon sing tan thoi min hairi kangbu sing ma bu khurmi bu sing do
ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯟꯒꯦ ꯆꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯏꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯦ ꯁꯩꯇꯥꯟꯁꯤꯡ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯔꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯔꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯣꯔꯗ ꯀꯧꯔꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯖ꯭ꯌꯨꯔꯥ ꯍꯤꯟꯗꯨꯔꯥ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯂꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯁꯤ Gospel of John chapter 5 verse number 31 If I testify about myself my testimony is not valid yemayo karigumba ai ishagi maramda aina testify taw tarba aina praman pi tarba aina saki pi tarba my testimony is not valid aigi testimony se saradabani masi valid oidabani hena mana pakhumbi e wasara Jesus Christ na masana saki pi bado chumden haigre aduga amana mana ngasai haigdu Gospel of Matthew chapter 7 verse number 23 da karina aina khoibu khangde thokro chalo who you practice lawlessness law khongoina ba shariat khongoina ba torah ba khongoina ba hoi thokro chakro na hay Old Testament na pidibul law sing adu khongoina ba sing adu marai ba kari do adu yung marai ba adu somina haidi Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 40 to 42 da karina those who commit lawlessness and will throw them into the furnace of fire in that place there will be weeping and gnashing of teeth adugumba lawlessness practice tawba law khongoina ba isona pirakpa yathang sing du khongoina ba sing ado makhoi sing ado mai deng grang cha aga moi si aduda moi langin gradabne ba adi mafum adda moi o khong laudna maya chik khang le damne haibadi kanano lu tawdase kanano Christian ni pithib lo sa Christian ni Bible lo kanan sakene moi de lo thajati lo se curse ne hakre mane lo se curse ne sa ne hakre moi de bol na hakre adi matungina moi lo se thajadre adi matungina moi khoi sabat tawdre adi matungina moi unsa ka khidre farsa kam sai tawdre adi matungina moi ok chare paring tawdre charing moi de chahi cha da ba leitre loin cha biare tebang sida aduna moi lawlessness ni aduna moi punsi se aroi bda losal do ba punsi ni akhoi gi Islam da tambiriba shahadat haidi sakhi hai tar gade madu kaina kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah haimne Quran da amus hadis tagi la ilaha illallah muhammadur rasulullah laitil lai kanam ta Allah natana aduga muhammad magi pabu bani magi manai ni masigi bofam si Quran amus hadis tagi lai natana matam gi excuse me matam gi prophet sing na masi hai ki bani masi har ma khaj lai andante masana masabu lai nate habasi Jesus Christ na maka yam mayek sing mayek laba wahida patam dugi maki meeting the market testification of faith habade shahadat koi no je piriba shahadat sakhi ala da piriba sakhi karina lat bad laite madik chaba lanung natna adugan Muhammad nangi aroiba nabini habasiya haiba ko testification of faith se akoi dharma ko Allah thajabe hui testification se masi matam dugi da so Allahna pihalle Jesus Christ magi miyam singda madu ai pathosarake Gospel of John chapter 17 verse number 3 dagi karina and this is eternal life that they may know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent ain hai karina aduga masi se lomnai da punsi ne madudi makhoina nangbu khangbu oisno amatangay ba only one nang gatabu ay ba Allah nang gatabu ay ba lai ishwar sin Arabic ta Allah sin ko wah ay Arabic ta mang pathurke Arabic ki Bible lemong parake wal hayatul abidiyat hiya an yaghrifuka antullaha
أنت الله حقا وحدك والذي أرسلته يسوع مسيح سيدي هايدي أشياء بيكتي بايبل نجي باريدو سيدي أنو مان سيناريو هسي حق وحدك حقا وحدك يامنا تسهينا خوايدي strong أي وهايني إنجليز كي بايبل لكن عربي بايبل نحن strong أي هاي ترى مان سينا وهايسي سيدا the only true God هاي بنيبا madu masih asyam pun sini lomna ida pun sini madu din makoi nang bu khang makoi na khang jinu nang bu the only true God nang khakta bu asyam ba mapu ni asin nang khakta bu asyam bu ishor na hebido adu Jesus Christ I hakpo and Jesus Christ aibo Jesus Christ whom you have sent mahak thabirakpa mahak yang ko sindak di Jesus Christ ya alam thabirakpa ne ma se pabu bane ba adu Allah isur hai badu di lai hai badu di lat padak lat katab lai hai sumat ki ma ka tane Allah ka tane ba sin Jesus Christ na Bible la Arabic Bible so hari ba English so hari ko adu sida hai wahdaka haqqan wahdaka hadise sini ang strong way ba wahad ada am katang hai bane ba taka wadaka nang kaktani ba nang kaktan nang am kaktani nang hai am kaktani hai ni lori shide yan bakan be wailiti ad bikten kalle mo English ki Bible lagi ko aduna hai ninge bade akoi ki testification of faith shahadat ase Bible is yauri Gospel of John chapter 17 verse number 3 dai tare aduna ma kaktamu lalu adu Jesus asinan maha kadun tharak pani Allah khatan tharak pani Jesus say adu Allah khatam la kadam hai se Gospel of John chapter number 17 verse number 3 na takre aduna masigi maya matang sidlu senjarage mayam aina pije kriba referencing at kangkhat pabiyu yengbiyu aduna Allah khatabu lalu adu aseng mapu Allah lo how basu naidaba haubun naidaba loibus naidaba pun ningbiyu Jesus Christ how bunai bani adun sumin Bible the high Gospel of John chapter number 1 verse number 1 in the beginning in the beginning hai wai se sinana however at the beginning later day madu ishorna treba in the beginning was in the beginning was the word aiba and the word was with God aiba and the word was God aiba ahobada wahi adu lerami adaga wahi adu sorga punki adu wahi adu isor le ai bane sigi wahi se when isor Jesus pun da ai haidi buko adu Jesus ya hobana ai in the beginning harak bane English wahi da adana fil arabic tagana fil badai kanal kalimatul hai ko aduna magi ahuba munai ri aduna ahuba nai ba misi shona time na tro Jesus Christ ahuba nai re Gospel of John chapter number 1 verse number 1 dagisu aduga mahaki ahuba su aroi basu lai aduga mahaki kari hai tare ancestor sing magi lai magi history lai magi date of birth lai get of birth lai raba tadi shona trami isodi pokte ko biobena pokte made poe 25 December na po na mo Christian war na launari adu makaram na kan 25 December na tiare ka sumak June July na habs lay adu June July do sumak magi history calendar lay mahak na pitri dal le rami maki mission le rami maki mission na pudri ay dal masi hat na ba so na ke al masi sonate adu na isora de miwa na pha ba siya de isora na malem dala amaga tayong pun na mahak po khangki de habs le bak thibani adu maki serbian maki manai na maki mapu maki yo pita pi mapu tayong pan mo sembi de ba Jesus adubo tayong miwa na ma ba pharaga cross pangting habs le bak thibani masih blaspheme to bani masih amna tusa wani masih hai de wai ni adana masih mahak amna suna de sorgi majesty de amna mangi amna ikai khum de haibo
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯨꯡ ꯄꯥꯛꯅꯥꯏꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ